Voćari sa ozbiljnim proizvodnim planovima tu proizvodnju ne mogu da zamisle bez protivgradnih mreža. Osim što štite voće od grada, velika su prepreka najezdi insekata i zaštita su od jakog sunca. Procjenjuje se da u Republici Srpskoj natkriveno tek 3% voćnjaka, najviše jabuke, kruške i breskve. Bez protivgradne mreže je veoma teško, vjerujte mi. Mi nismo prognozeri da kažemo sad će tuča doći ili neće, razumijete? Dakle, mreža nije samo protiv tuče, nego i protiv ožegotine, jakoga sunca, ogromne kapi kiše, naravno i jakoga vjetra. Znači, to su stvari krucijalne koje treba mreža štititi. Da bi se pokrio jedan vinograd, voćnjak i jedna druga kultura, treba naravno imati cirka 46 komponenata koji su sustavni dio ili sastavni dio pokrova. Znači, sve to što mi radimo, 43 komponenata, je proizvodnja naše firme, znači Alatnice Mihalec, koja je inače u Zagrebu, a 5 godina imamo u Banja Luci našu ispostavu. Dakle, sve radimo, dakle, mi smo apsolutno proizvodna tvrtka. Znači, imamo prvo stupovi, poslije ide ankeri, od ankera idu sajle koje se napinju i tako dalje. I onda ide mreža, znači mora biti i statički uređeno. Znači, statika taka je jednog voćnjaka ili bilo koje kulture mora imati i udar vjetra od 6 bofora, što je veoma važno. Intenzivna proizvodnja voća nije nimalo jeftina i da je bolje imati 1 hektar pod mrežama nego 15 hektara bez njih. Početna ulaganja su velika, ali se isplate već poslije 3. godine. Cijena po 1 hektaru protivgradne mreže kreće se oko 23.000 maraka. A preko Bosne, Makedonije, Rumunjske, Bugarske i tako dalje. Međutim, poticaji su dosta maleni, dosta spori, ali ljudi se snalaze na sve moguće načine. Žalosno je samo reći da mi ovdje, recimo Bosna ili Republika Srpska, je pokrivena samo sa 3,4%. Dakle, želim reći da bi to trebalo ubrzati, kao što i ministarstvo vaše kaže i naše i opće tih zemalja u okolici. Dakle, mora se napraviti ili poticaj brži ili nešto što bi ljude potenciralo da to naprave i da spase svoj rod. Jer ako ih tuča potuče, ništa ne dobiju, znate, ništa, nikakvo osiguranje, jako malo. Ovako mora uzeti kredit ili nešto i taj kredit se im zaista isplati ako spasi rod od tuče, koja je, vjerujte mi, svake godine, to znaju meteorolozi, svake godine je tuča sve češća i sve ranije. Mi već imamo u 4. mjesecu, smo sada imali već jednu sitnu tuču. Da bi bili sigurni da nam je kvalitetna mreža koju postavljamo, treba da znamo njeno porijeklo i način kako je napravljeno, jer samo tako može da se obezbijedi garancija, tvrde stručnjaci. Da bi alat izradili, najprije moramo taj isti alat konstruirati, dakle u detalje izraditi. Dakle, crteži, vidjet ćemo poslije, idu preko naših žica, da i tako nazovemo popularno, idu do mašina. Na mašinama se pokaže crtež koji je ovdje izrađen, tako da naš alatničar ili čovjek koji radi na tim visoko sofisticiranim mašinama zna točno šta treba napraviti. Znači, konstrukcija alata koja se crta tamo gdje smo sada vidjeli ide preko svih kablova na mašinu, dakle na stroj. Dakle, tamo će se isti crtež vidjeti kao što smo ga vidjeli tamo. Dolazi vamo, evo to je taj crtež, i kad mašina radi svoj posao, tu su mu svi parametri koji treba napraviti i ona je 100% u stotinku točan alat koji treba napraviti finalni proizvod bilo čega. U ovom slučaju kocke ili jedne špange ili bilo kape ili tako dalje. Ovdje vidimo izradu jedne kopče. Kopča se zove češalj kopča koja drži linearno po žici od 4 mm kompletnu mrežu po svim stupovima, dakle dijagonalno i vertikalno. Dakle, to je kopča, češalj kopča takozvana, koju moram isto reći i sve naše komponente ima punilo protiv UV zračenja ili ultravioletnih zraka, ona ne dopušta da ju sunce ugrize, zagrize, da ju otvori ili da se rastopi pa da padne mreža dolje. Dakle, to je samo čisti materijal polipropilen.
Da li je to betonska kapa u svim drugim dimenzijama koje trebamo ili kapa za drveni stup, moram naglasiti da su sve kape brizgane od čistog polipropilena i zaštite UV-a. Dakle, mi smo sada malo vidjeli tamo granulicu koju bacamo 3% kako bi stabilizator UV bio unutra i ne bi sunce naškodilo nijednom našoj komponenti. Da li je to kapa, hvataljka, lančić, ne znam, i sve druge komponente koje imamo. Znači, vidimo da je to jedna kvaliteta i svaka naša kapa i drugi proizvodi je utisnuto uvijek alatnica Mislav ili Mihalec, da li je to tu u Zagrebu ili u Banja Luci, uvijek je jedna kvaliteta. Prednost protivgradne mreže je ta što se može postaviti na bilo koji teren, pa čak i sa najvećim nagibom. Mreža se može postaviti na bilo koji teren. Da li je to velika padina ili nije, udubina, dakle onda zavisi malo i cijena. Dakle, tu bi ja rekao diskrepanca nekih 10% povećanja cijene. Iza nas vidimo jedan voćnjak koji je na padini i vidite da je lijepo pokriven i veoma profesionalno i znamo da tu ništa se ne može dogoditi. Čak tuče do 6 mm u prosjeku ne može mreži ništa napraviti. Ima raznih proizvođača i komponenti za protivgradnu zaštitu, ali njeno postavljanje moramo prepustiti stručnjacima, jer greške, ako se naprave, su veoma skupe i teško se ispravljaju. Protugradna zaštita zasigurno je prvo i osnovno protiv tuče ili protiv grada, jel? To je faktor 1. Faktor 2 je velika kap kiše, a faktor 3 je ožegotina. Znači, nije samo mreža da bi štitila od velikog grada, nego je da bi štitila od jakog sunca i od velike kapi kiše. Naš komitent ili potencijalni traže od nas ponudu, mi radimo ponudu na sljedeći način. Primjerice ovdje, evo za Đevđeliju, napravimo 27 komponenata, snimimo njegov voćnjak i crtamo njegov voćnjak, točno kako nam je dao po katastarskom planu. Svaka komponenta ovdje, od stupa preko kape, svaka komponenta je točna u onaj komad kojega mi izračunamo i sve će dobiti na voćnjak i kad počne montaža, ona mora štimati u jedan jedini komad. Najveća pažnja se mora obratiti kod postavljanja mreže, jer su tu i najčešće greške koje dovode do kidanja i uništenja zaštitne mreže. Da bude savršeno mreža postavljena, najprije se mora napraviti crtež u 3D, znači snimi se zemljište, iscrta se gore kompletan pokrov, znači krucijalno, prvo ide stup se zabija, betonski ili drveni, onda se uvrću ankeri koji mora biti 1,50 m u dubini zemlje, onda idu zatezači, sajla 8, sajla 4, koja se uzduž linearno povuče, a poslije kad se mreža postavi, veoma je važno reći, sajla poprečna mora ići iznad mreže, ne ispod mreže kao što neki rade. Dakle, to je bit od crteža kompletno do finalnog proizvoda. Znači, najvažnije je da se ta statika napravi, da nema slučajno havarije kod jednog jačeg udara vjetra. Veoma važno. Ona drži 20 godina. Dakle, mi čak se usudimo reći i 25 godina, jer mreža mora biti od poliamidnih vlakna. Znači, ona mora biti fleksibilna. Primjerice radi, sad će velika tuča past, ima tuče kao orah, to svi znamo, jel? Ta mreža će se spustiti, gledajte, skroz do voćke dolje, od težine. Ali kad se led otopi po ovoj vrućini, kao što smo danas imamo, ona se mora vratiti u prvobitni položaj. To je svrha mreže. Osim zaštite od grada, visokih temperatura i insekata, veliki efekat daju kod iskorištenja pesticida. Veoma važno spomenuti i napomenuti da je mreža i protiv velike vrućine, protiv ožegotine i ogromno velike kiše, dakle i udara vjetra. Dakle, ožegotina je jedan faktor poslije tuče, bi rekao prvi, poslije tuče.
I ja ću vam reći jedan podatak koji je apsolutno točan i koji se može provjeriti preko interneta. Bavarci, znači Bavarska, znači slobodna država Bavarska u Njemačkoj, je prva u Europi koja je to radila i pokrivala. Oni su napravili studiju, evo studija je apsolutno točna. Jabuka pod mrežom, uzet ćemo jabuku, je 32,4% bolja po kvaliteti nego ona bez mreže, bez obzira na tuču. Dakle, ona svoju svrhu sigurno radi. Ne bi Bavarci pokrivali prvu u Europi, oni su sve pokriveni. Znači, Bavarska je pokrivena 98%. Primjena svih ovih agromjera dovede do sigurne proizvodnje, zdravog i kvalitetnog roda, što je najbitnije sigurnog kupca i dobre cijene proizvoda.